Wanyuma ya campaign kutandikaho kibanza cyo kwa Mushanju umwaka ogu umunyamakuru witu yashikije uri mujwekero wa president Omurkazo Kapiteni Yahaya Kakoza okushobora habyo kwerinda nko kubiri bitogu yarabura babona abarukora za campaign ombwire bwekiro ngo amateka nigija kubakwata amateka kagamba ko masawa 12 so we may be forced to act kubaga tuyiza kumanya cyekizo kudakekiro Pina problem yo kutuju. Terrorism. At night it is chagunyolo okudisguising anga naye campaigning agent wamwe nabatulisa. kandi hona yagaruka yaje muze oguhangira Omurkazo ogwo kutagura ebishano by'abesi imbere nguno mushango kandi orakwatwe naza kukorwaho nk'uko amateka garukuragira abayuze ebipande by'abadamu that one also witnessed ekipande ekyo omukyalo oyo omwami yakigula sente kakati gwakiyuza oli mu kuwaddala oyo omubiralo yennyini kati gwakiyuza olulune bwayongerako simply go and look for votes. Ebyo bikiri bityo orukuro rwabona yashoborera abantu entandise hagati y'akaroro ka NRM hamwe na Electoral Commission kandi yaraganisa kore bina byona ebirayesimbeho abantu butamanya NRM ururwayo nibuha ningane bwenda ki ningane bututakaye kandi Electoral Commission ni yeha kandi yo neyenda ki netankaye icyo abantu bingi tubashikengere munonga kandi baferirwemo umutargo mu NRM akimara kusinga mu NRM ashitama akimara kushitama itetumiza mukuru n'ubururu bwitu ashanga twarengire stage akizija ashanga cyarengire emwe hamenyeto herigire kuraba hakaruka Electoral Commission ahameruka hine bagambaho yakateka ngo ushanga onkombururo bwo kubana burabara bamu ntajira henta uburwari most especially enkomenyeto cyo kubanza ntaba hataro kushomesubwa kumanya ekiri kubanza kiza kugenda omisho bagizire batwitsimbaho y'abantu bena tutekerezana kabantu taragizire mu gushanga nkaba mu opposition mara twagira mu mpondano bajya mu tutekerezana bitwe komarka kwa kengira barishi tutekerezana twene kandi ya abo mutumo gutuyabe kibina kimwe cy'NRM turagize mu opposition side gashakwa sima nawo mu Murkazo ahagwata ya West Abanya mushida